Ongenadatha akacela ukukhonekhthiswa, ongena-TV ahambe uyobuka laphana-ke uZalo la kusihlwa kumakhelwane. Kanti-ke lapha kushubile-ke kuZalo-ke, but before siqhubeke nevidiyo yethu bencela laphana-ke ulike ividiyo yethu, uphinde usubscribe, uphinde uklike i-notification bell kuyo-ke i-channel yethu ye-CNews ukuze uzohlezi updated ngama-teaser-ke amasha njalo usuku athintana-ke nawo laphana-ke uZalo. Kanti laphana-ke sibonile-ke izolo ukuthi uNkazimulo uphezu kwamaqhinga ukuthi-ke awube undaba ezithiwa laphana-ke eDlende, kanti-ke naye laphana kuGeja-ke akayibekile phansi ngokuthi-ke amdicelele phansi laphana-ke uNkazimulo ukuthi hayi bo, wena ngeke ube undaba ezithe esaphile laphana kuNkunzi, wena ngeke noma bekuthiwani ngeke ube lapha undaba ezithe waseDlende, yabo. So kumele ehlise-ke amaphapha akhe laphana-ke uNkazimulo. Kanti lapha sibonile-ke uMbatha kanye lapha nobabekazi wakhe lapha ufikile ukuthi bekethokozile ukuthi izinto zabo-ke zihamba ngomumo, bayithi ihamba ngolayini, but-ke kusasa-ke kuZalo-ke izinto-ke ziyaguquka laphana-ke uNkazimulo-ke uzojezisa-ke laphana-ke uThandeka, ingathi uThandeka nathi uThandeka akazi ngimthathaphi uThandeka bafethu, yabo. But engakusho ukuthi lapha uMbalenhle-ke usenkingeni njengoba laphana-ke uNkazimulo-ke ethatha-ke iy'nyathelo zokuthi laphana-ke amjezise, njengoba laphana-ke esethulile-ke ukuthi nguye laphana-ke owambhitreya, wathatha noma watshontsha-ke imali wayihambisa-ke laphana-ke kuNkunzi. And lapha-ke uNyawo-ke uzozama-ke laphana ukuya kulili ukuthi hayi bo ndoda ehlisa umoya, singaxabani sodwa-ke. Sibonile laphana ukuthi uLili-ke ufake inkhwayari, but-ke konke lokho-ke ngekhambi kahle njengoba uLili-ke efuna-ke laphana-ke ubulungiswa. Laphana-ke uLadlamini-ke ne-delegation-ke ithatha-ke ukubuka-ke ukuthi kwenzakalani khona kwamashu, and-ke babuke bethokozile ngama-programs enziwa-ke laphana-ke uMbatha-ke atshengisa ukuthi ama-efforts akhe noma ukutshengisa khona ukuthi ama-efforts akhe laphana uMbatha ayaqala-ke ukubonakala. But before bafethu ngiqeda ividiyo, ngicela ungakhohlwa ukusubscribe, uphinde uklike i-notification bell, uphinde ulike-ke le video lena. Danko, thank you.